Ebi byona byabaho ishomerere rya Bugonyi Central Primary School. Irizobo DEO n'abakuru b'ebyobwegese baba bagira hishomerere kururambura batyo bakashanga Kamena yaboje kagwe tamwe hwire dere yabiciyagwa harwa mukage kitumira beje bona 397 batandika kukoresa Kamena yemwe n'abashomesa kandi nayo bakaba bajombekira bejigana 22 bari kushomera mu ishomerere abino burema hamebiri yawe DEO yagira nkurugaha cya kashatu mpaka hansi batahe mpaka bombekire Kamena. Dasari P3 half term from today, from tomorrow, actually, Novasibra, Bubabra half term. Imweni bayani village, HJ. Ni shaba, kandi ndajira mwende directive. Aboko nyo bakora bagikora rihanuya, basha n'ikitesi kijya. Ruya kujya kwekisanye kashema. Mukuru w'ebyobwegese cyamukuraho waya no kushanga ngo abana babojo tibine nabisheshero atyo kuyaza kucika menyuma yashangane bejunero mu kishaka bakuru bishomero bagira ngo iki kikabe kigwererezi ecyaba bandamirire batamwezi kujya atankire twagwerwa kagwe toilet yabice yabesigiraho yagwa kandi mutamo yahwire yo kubanza toilet yabojo naye kabigwire mwe nambere ejo twatine cyo gukora tukaba force tabozo kubakaza mu toilet aka akutemerire wakutawe twarekire bagaruka kubana bakakoza temporary konka bicitwa shiftinga tabateka mu toilet y'abashomesi. Bwanyuma yo kucinga bibina bya hansi mukuru w'ishomerere Kenneth Tuturane yagira ngo nubaza kuhereza beje babo za homework ezibarabene behugizamo banza abana tuza kubahereza package yo kugendana omuka ebrebe baramarumuka kurebwa mutuba ba redundant mu makagabo babe bineki bakubasa kubantu bakora tujya kuba twahereze mande bagarukaha then we start from there konka twabantu shaba aba education sector batwirukangirire nko kwirabaye bakora abo buciko burukwebembera ishomero hamwe n'abanyadini nabagira ngo bine plani ezo kombeka Kamena zaboje aho naho umurimo nko twatandikire cyo constructing la training ensia by half time twaza kwereza abana twarebwa ngo cyo kwetagisa cyaba cyabireho abana baza kugaruka hano ya umurimo gwabo gwakire kwetagwa kubagwa ahito agera kurgira hishomereri twasiga batandikire kutimba Kamena kandi abeji babano bakora ubucweka ihembe barukushombe mbaho Ezra Jombeke gasha kwa Mike twacire.